Nina gudwena esi yitongolera yatandika niga matwale gaba gatano nati nyangayi kwiniga matwale 16 misigiti jebales katanya nyanga kwini misigiti 16 ni ba imamu bose balimo imamu mwinyuke yangaji mwesi bakulira misigiti je sironko imams wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mwire hasi pozi nawe ne obaba gano ofugirise mwaka gwa makuba gwesingani kireko gwesi nezera musironko Muslim district cyambagana ni ngesi moto yo element unit and development na fesi okugenda ni nayo kubanga basiramu fesi kuli hadwena kuli kitole musironko Muslim district ate kwigata ko ni interreligious erese nyanga yo sumbone ni no bishop reverend naye naye kumulangiro linga chairperson we bache muno naimbe kumulangire nafuniye muno ebimwambira ariko kubanga keza keno cyuku kujandwa isonga unity alhamdulillah development inyene iganikira wanawezere ati musironko Muslim district misigiti gisingati alhamdulillah je permanent masomero gali kwiyongera erangane kwe mawulire geli sanyu nga kwibaza kurekolaga nendayi iliyo hagati wo yeso tawoni government misigiti masomero ibu muniasi kufuna dona abimbakira kiraso muzine zidatuzewere era mwaka gweza tunakulanga official kwigulo bana bengo wali kusomeramu kutikweza ibuteza mahad na ibakuwa dona bama Malaysia bekolaga nenda ibakuwa kiraso umukaga era ziliyo zawa cheptuyi ziliyo ebyo sikwibaza konyene ati bonano kirero wezere kukwigulirawo musigiti gwefe gunoba kukuambisa officially nenga mai Dr. Hajat Sarach konereko madrasa population yati munongesi li town bana bagali wakafuno kiraso omuzibiri bana batandikira ukirabanga kikuyede nolecho unakulecherero kakubalwe kuganika report iri neri ne wabula kubereko kuibaza ni kubanga kukugumisa kutifenga bana sironko muri ba imam zibega matwale bakulembeze bosi fesi kulinyuma obaba takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir ile fe kugenda ni nawe bino byose biriho erabweda ni ingumisa ba imam ingumisa bega matwale please iro moyosizana mukabako ni Yesu mwatura kubanga were cyeso okuganika aza okuteba no kurega umugamba kulinde kufune bukakafu bwacho ngomweneze ke kugera kwa Yesu wezere kemura kinengani kabiro mu bigalida bali ndiye bakugana bawulire kwa Yesu uri se nasigale Abdul Hakim Nasru Mugoya umweleza wesironko gana mfugise wesi kurekeriyo nga kukikwanjula pozi gana nibaze ko ni be media nga bakulire ni musakuru irango musakuru nenga kaliko ni fida wesibanga amiri musakuru ese mulange eta amiri boy kubanga akiri umjekeno wenye baba gana mfugise nire hasi inange imam pito imam National Mosque ate officer ozaka ohija ate weso otuma kubanga adabu sabubaka bwe kukolera muri mogu na yere hanga adabu se message nenga face kuli basimu kuli basanyufu kutumira ugeso kole baba kwagwa aganire ate kuniyongera kubanga okusabira Allah abenga yakutako protection yewe ubyeso lukukola byosizana wera abenga afugirisa nasigale umweza wenye wesironko wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadhani Mubaje regional assistant ba district kadhi baliano ba sheikh mwesizana member wa General Assembly bake ni abamire ku government mubeye ba mire mu office ya RDC ni office zose ziliano bamayi buli mundu lukosi nalulindengere nalumuwa ba imamu be kamatwale bwesi buli mundu khande heru kosinga wele naluhuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Weminess mufti kunyowa mbilenga bino huhu kwa kanira mukisiza shino bena afuha na so mundu we mutufu nyala nabandi hutandiko kwa kamisa shalero nenga bena sendi mutufu nduwe lisa nyukubanga witsile kumusikiti kwe mutufu bale bebe mutufu ngana kuba bolera ndi kumusikiti kwili so wombe kata mufutu wombekele kumusikiti shonganire mushimanye bulayi takbir Allahu akbar
kametsi naikotesi khunywa kano mufti niyo mwene uwakarerano khukayabawo. Takbir. Wow. Mufti ngana ufukilise mbolele balebe bali ano khumukholo kuno tsinakhu tse kumwesi ngali 17 kumwesi kwekharano kumwaha kuno waba mu ofisi numukeni wowo Dr. Hafidh Awad Al-Khalafi khwama Iraq wamumambisa wamuloma murere khumuzikiti ano nga nikhwitsa iwe eminesi umukeni yo woleselesa byesi akhuwa kametsi kano khwakikulawo mubutongole nga tsinakhu 23 kumwesi kwe kumusanvu kumwaha kuno khwitsa khwikulawo naikote iyela abandu banywa kametsi. Tsinakhu tse kumwesi nga tsirano kumwesi kwe kumwenda kumwaha kuno khwatandikha khukhwombekha kumuzikiti kuno. Kumuzikiti kuno abakumanyile ya kumuzikiti kumukhale ate mucheshe ne khwahakawo khukudabiliza khukobosa bushakha ne mufutingana khukhukakasa ndi kumusikiti kuno kwombekhewele mungeli isinga kasandi buli shitagisa shakholewele. Sementi uli khumusikiti kuno eluwe khupangilira ta khwakwombekhele mubuvunanyizibwa khuba niyo byesi wakhusomesa iwe eminesi khwamanga khushili khunuru chimizikiti chesi khwombekha ari kamasomelo esi khwombekha ni project tsesi ukhola mu Uganda weminesi ba kumusiti wade kwamalile kimyakha kyenga unakutuyanga kulinga nikuli ngana khukakasa ndi kumusikiti kuno khwakudabilizile khwongelakho ninyuma pulasto waba kumusikiti mukhale kwosi khwamurusakho yes mukari ni bulafu khwachusa ni roofing khwafuka kumusikiti kumushakha nolwekyo ngana khukakasa iwe eminesi mufti ni abikhali ndi kumusikiti kuno kuli khulevo iye angaki kene saba abandu bano iwe eminesi mba khwokesekho ingini yaki mwali itsana Sheikh Muhammad Wayaba likhumusabetsekho ano chairman we kumusikiti kwali ali chairman itsa welitwale iwe eminesi kumusikiti kuno kwombekewa nga nimba boleye system yosi kama sanyalazi wiring ili 100% yatamba busa khurakho solido khwama khushisala kho kama sanyalazi kaburukhe irangi khwakhe irangi ifura khubendai weather guard ni silic usimula kho busimuli eminesi irangi yaramange eshilindai kama bati nga nimuli khukabona roofing ili ya bulijo iyefe yenota abakula bumasi inayu masjidino baba babandu ba specialist khwame Kampala UMNS era mu week indwera nitsina khunga tsirano babanga bamalire khukula kumuzikiti kuno nano kene nibaze UMNS abandu bano iyo engineer Akimu Waniaye niyo ukhola ku project tsesi khukhola mu Eastern ino niyo wabeye khushusa system ni kumusikiti no khubonekha era wabanga wakwombekelenga nishitagisa Gerarditsa nakhwibilie tola salamu yonyene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Your Eminence Sheikh Muhammad Wayabayu nga nitsile nga nakutandikha kwitsa ni district athi khukhwitegelesa khutsa khutandikha okhombekha. Sheikh Muhammad Wayabayu no walumarisekha itsanguile sikhunakula material namuloma ndi asekha we ni mutsi arita sekha bila khutsie Your Eminence khwatya paka kwola ina kiyo ndiye khwanina paka waye na balanga yo bariye nengaki isibita watsokese sikumu ya hekurura isi kama bale karura arise khapatana ni bale bebano nga wapile simu khurera busangi wamanyira amapesa na Your Eminence sekha yuno wakhola kumulimo kama tafali niyo rera tsimbawo niyo rera buli shindu musima era buli lunakho abantu khukhola supervision iye kumusikiti kuno tola salamu nakhwe dakika ndwera ukanikhekhesa umukhulu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nasimile Imam Mosque sewa Your Eminence Mufti Uganda kakutakolisiro baba batubanyala bambasa batinalangila mundatu njirire kulangila sino
Dr. Sheikh Shaaban Ramadhan Mubadi tenga nakulangira okugirira esendi yayawo okubanga kwamanya hesi kwama balebe kwamanya hesi kwama ate naye amanya hesi kwama ate nga nalangira esi n'omukola omuntu alangira omukulu wabula mbamangisira esendi yone mufuti wona wa Uganda balebe oyone mufuti wona kemwira moda oyone mufuti wona bekuzitebe oyone mufuti wona. Aha baba sima project iyi mukisinza muno indi tikirira muzikiti kunga district councilor atenga member executive efemile mweje busira mpe kulwara ukola paka last bakwigise mukabulinga kutikola kita asiramba basimu nekesuso nomba ndawuse report ineti batu bakali basiramu bere bafula muziki kunoke bulambuzi atenga balangola mwisaya Allah wekiti kwa bapere mugisa ni biromo byo baba kwasima nasima nada kusalamu nasima erenga na kakase nga Yesu ubikanika nga Yesu obireta anoka kotaka kaba kitu kimenya na security bere kulukulu era kabakasa ukasementi kakotiza kakohanoda simani chama lero si tubera 10 lubega chama lero si wana 10 lubega kana umwene ngo waganire kubisa ngo bisa mutaga kwekiro ne hano babenga nako kasiti security berena iberenda wanya UMNS yoganire ku musimba henjo chairman we kumuzigiti atende na yabe yano ku supervision UMNS iliyo program isitsolera nga bafundi bali ni hukona chairman yube niyo kola ku ngeli siba barambi banakona ni mayi ukundi ndi kumbonta maya mirati nibo bafundi isi bakona nga bitire kukola ku muzikiti kuno nuweli ni shekhe wasweli twale be kukendera atwera nabi kenja ulonga na kwibaza umukosi Gerard Wabogayuyu UMNS umulebe yuniyo wa hardware ya iye kumulyango ku ni burangisi ni wa hardware ne cement yes ni bikola byesali nabyo nibyo byitiye ku muzigitiko nenga na hu musima ndi beye kuwambagana akenda kushesi muloma ngambagana ni bali ku ground nilipesa lyewe nga lyola mukasele salikanira eranga na kukubolera mufuti ni bali ano kumusikiti kunonga ni kuliano mbao mundu uli kubatsa ko wade nusundwe erata shosho ndi kuba kakasa takbir Allah mbao mundu uli kubatsa ko kumusikiti kuno wade nusuta beyo mulebe na luhumbaza kimitwalo kirano ni silingi kanana sementu watungiliye itoilet yo tsachelewe lusaluna kurohu mweleza ku mobile money walumarise hakenonderera mpesa nga mulukwitso kwikulawo ku muzigiti ari sawa ino mbao linano mbao ligo biliositsa na tawe bale mwanyala ni mutie mwihale wanyala kukola UMNS ku muzigiti kuno kwabeye kwe ku balaisa ko ni kutelesa kwawo kana ko ni project tsesutero kumambisa mu bindu birala itoilet yabeye hota nganina ku reportingira ne mungeli yase na hakahonolesere toilet inyuma yo nganiliryo ninasubiye ndi nayo kenewe insha Allahu taala ne biramile kene biramenga bikenda erabitya mumoni sengusima UMNS bufunisisi wa mambisa ukwitsa kukola ku muzikiti kuno ngana kukakasandi nakolele shitagisa bifani beye nubibona ni biramile yo niyo report mubumbi masjidi yombehewele shesinga kasandi 10 ku 10 sementi ceiling ni tsimba yetsatyaho bye kumulembe ko yangaki era bigumu insha Allahu taala nolwecho kene sabe UMNS ngani malilisa iliyo basakulwano bakali basiramu ta babaka kumaduha ngusime ndi wanyala ukhwilehelesa kwamalile khusala ejumengolobe senasimbula okhwitsa nenawe osimbukhile kumutikinyisa tsino khwame Kampala newele wakhukesa bulayi wakhuolesa ngusaba wele akhongele saba Allah akhongele baraka tsewe
ni kamani barabe bali khukhwiganya baramenga bira khundulo khuramenga khurangirira basilamu bale besengana khubabolela ndife khube Kampala fe khulikho nomurangilisi ukundi yesitsana ta mbawo ta mufuti niye Dr. Sheikh Shaban Ramadhani Mubaji. Takbir! Allahu Akbar. Inywenga mwauliye tsi radio ni tsi TV mwambasa mulife Kampala khuliyo ta fe ukhwamani khotye Kampala kwa khurwatsa ka mu office wa the second ndwera ta fe khulimo ni khufuka ingolobe na sazile ejuma namala khusaza ejuma khwarura mu musikiti ni mufuti sena simbula ni tsana yama khwama khu office niyo wakholashi alibye muulile ebili bitufuta mufutu wa Uganda ayushi aliyo mwamubone mufuti khangu anujilekho hajiwe kumwaha kuno aje ali bafura bamuhakakho balya tabuliki wa mahuyu ali wa mahuyuyu bamumanyanga tabuliki akholele hija ne wemenesi akholele hija ni buvunanyizibwa khangu reportingilekho bashe murumunga nibakona amala tsina khutsibilinga akobola ta mu hoteli bari tabuliki wakorele nabalomandise khumakesi kemanyile tabuliki anyala wakorano khwamano khutya khukamba anyala ta nga wakoboye namureba ambulandu wae basho balombali wakorele wano mali sekese natule Uganda nga namanyile ekindetele sebeye kenyana natama mu hoteli kugona sebeye naikala kukaba sala busali kukaba wemenesu musetsa ayo tola ko salamu khubone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallahi kugana reno Mungu na kugana mufuti kugana nomba Mungu na kugana disukazi wembale kugana nomba Mungu na kugana rijolo kazi kugana nomba Mungu na akoleshi hajati kugana hajati yamanyire haji kugana balebe sendi bananga batabuliki nenga bananga bati ali omakuyi ndumunasi cyo masife ndiwe nampanga bitu byambagana ni Busilamu balebe kengandikeko era mufugirise ko letyen lwachine ndaganika oba mukulaulire neke mubolere mbole ni Basilamu bali kulya na dala bajisu kuza kwirimba bajisu kuza kwirimba kugamba kwa ulia bole mabere kwatandika kwisuda gaziro muziro balebe nga kuli ni chichefwe chibe cyo nanu chefwe chibe chefwe kuli numukulembeza mulanga bati Sheikh Sabana Mazani Mubaji umutugu na mati yakuli na gundi na yumujisu kuli kwa mujisu gane nanu balebe bajisu please kusude umujisu abehangaji neruvanyuma nafokole kutiene nga umwana ocho aberangaji ne omwise hasi wona anira hananu bale baishinomba kube kidwera nga kwabere kidwera kuna kwakole kitu kirayi nese inagana umulebeyo kwa bamualafa wallahi umusezo muganda alo mazenza kulo mazino alo mati atenga na yaira batu hija alo mati mbalaira Mungu sheka ushiyo mwesigwa wallahi atu muganda ese alo mati sheka ushiyo mwesigwa wo mujisuti ngale measheka si uyo mwezi kwa chitegeze cha bakule manani ala bakule Mubaji ama tu mwezi kwa tikalu mwezi kwa da mujiswata paje simu baja akoleda mufuteze mbale ngakundi jimizi gitu bagulanga batu plot 6 Masjidi Nuru ni seka kale inyanga hagati koloni Bilali era bulu mutachi kukola kwa baniga masemero bagala baliranga bati Nuru inyanga masemero ge Busilamu magali nageza wa China atahenkole nani kengane ko ni nakano batu bagaga wale mukulira bali kuvugaga motoka gati roch ti atahenkola afujirisa batu barabu beze bombe gamizigiti ulatako musa ombe ko nigumuna bwera bubi baoche sakole abachikukola. Salamu alaikum. Iwe minesinga ni malilisa
Your Eminence nga nimalilisa umusakulu yali khuloma ari mbolera abandu naba khu radio ayu sawa tsitaru balebe mwesi muli ano umukhulu ali khusubila khuba khu radio ya ayu khubanga ashesakho babandu nashilo tsi radio ni mutsye muchajingilera tsi radio ni tsisimu mulilisenganikha iyo mukhulu Mzee Your Eminence nsaba ofukilise nakameo kama sina sebali shiuyo ali Juma ndrambile Kampala muchitongole sha hija mbira abandu imaka ano balio babili besi nailile Honorable Amiri Mangali tola salamu ni mulebe ali wa mahuyu tabuliki boni babandu bali ano besi nailile maka kumwaha kuno. Wa alaikum salam.